Rahnwet na. Pohnpei. Pohnpei. Rahnwet Yes, tira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Iyang kasadelye rakacho arastacho nan programming Rahnwet nan Pohnpei. Programming kabese rakap o rakasampalakan Mwehii tagan nan Pohnpei. Karya mona kan kachoya nan programming kabese ay suksech. Nakoneng yan siyang kiyoya chunga sakaratan kay poni ton monen wow arakso pan Pohnpei yu at chunga sakaran wala pan kukuran isanan kan ko wan kasaban man kan nanalat nan kanyay ko at chunga wow choro ran pilto kasaban machay kabina and Mwehii Pohnpei karyawan kabina speaker vice speaker o chawakan chorus 911 Pohnpei legislature Kachuan ki saun ko kung labalat, samura labalat o slepen momot topan. Kachuan ki saun marchon way nusta. Rahnwet way saun man gian so mo okchelan kachin kasamo. Organizing Committee and Liberation Day barya katris at limao. Me bachoyer nan saun macaymen kaya ni mesa ng Rahnwet. Dari iban bachuan luka chon committee. And sekarang John way kira kesampan meradacho kenan menkai. Kalangan kami teratur, monikan cipta William Kirti, Aiman kayu uya itu mal sekarang kapten, patriang kurakan kapten sama cahaya nila. Cumalan ku wow, iya mau itu mal sekarang musik. Yang kap patroan patriang sekarang kapten. Wow, kay pun na tiyangar, puki anso, o iman luka yang ayol kasambal ako, kusen ka pattern son kawit and fisik CH anso what o patroyan na tungal sa karatakan. Kailangan kami may miskalya. Kailangan kami chairman dari sensan me kami tikacho kenan men kaya Porangkak sekarang way na big liberation day barrier 3 sa limao. Agak sign sa long chon way tame leta achay kan kasampaliki kawawi kasarawi Rahn way mao nan barakan. Waya kasampal pen Rahnwet pong chon way Pohnpei. Kalangan kami iban patroon trapiata. Esan-esan me September sekiyo kung may Rahn kasarawi sa kulmatay, Rahn Mwehii. Rahn Mwehii ni kawit me sa patroon aleti, Pohnpei sa ledaksan pan kaya nautak, and Mwehii apal me miyan show, nan kituop kubay sa kilamaw. Mwehii makamakam laut miya Pohnpei, pet sang aray tungal pung, o tubak puya kakalitu. Ay makamiti men patroon sa karakita. Pohnpei ang katriyang eupene o kawawi Rahn Mwehii ang parwat puyan kakailay yala o patukata kasampalan September sakyo nan Pohnpei. Kalangan kami. Kalangan agak sign sa long chon way katabenta na Mwehii Pohnpei kasarawi Rahn Mwehii parwat. Nan parwat talban katriyang patroyan nan kapaisak wono ang kasarawian Rahn Mwehii. O mekis kataw-taw yala parwat kami di patroon tiarata Mwehii sonpat walisak nan parwat. Elayang kapesewat may sakara kupuran tron way yang katin kupura katin patem puik Rahnwet Mwehii kay laperon kak kawata iyas mawong tron way. Kalangan agak sign sa Ong chon way, yes ako na siya oralap team na bankad wat katawakan parwat. Kalangan kami Miss Kalio. Oralap kami di patroon kauna batasan ni kawit kan memiye. Ekatitiki en kapengki o kolokol pung minimin o salatak pueki Mwehii. Oralap pot toke drone Mwehii Pohnpei yunsak. Puan kak kataman ki
naman kalap kasampalan Rahn Mwehii. Kalanganin ko mo. Ebil kaksen sa long chon way tama kasantiya te tame chon committee kasanitiya meban muya ko open Rahn Mwehii Mwahu Karwach. Kalanganin ko BMC pagkiyan siya ni yang cepat sa tua cepat muwe ko open Rahn Mwehii Mwahu cai kawi Rahn Mwehii Mwahu niya sa ikin kacang kamatong o Karwach song kamatong isip Riau Pohnpei kecil dalam shows ini yang aki kamatong cang-cang basketball 3-on-3 basketball fast pitch CI light micro all around swimming volleyball weightlifting wrestling lawn tennis or table tennis. Kalanganin ko mo. Ebil kaksen sa long chon way mamiye irakap te kamatong kap metan yaw Karwach. Miso chepin yang acay kasarawi kanin taran mo kan. Bacawan sekarang way o kamatong cang-cang Karwach na kasan kira yawi ini section ketua isa ko niya kamatong kap kay panyang uyak siya kira kamatong kan o kamatong kap kas ini yang aki siyan kot mangas siyan koroy mangas siyan kapich mangas siyan wake sel tetap war siyan peikiyang siyan kantonas o siyan san Pohnpei kalangan Kalanganin ko mo. Ebil kaksen san mapan miye siyan kamatong kalakan Pohnpei te sabon nga chay chiyak panuyak sen ko open tatawagan decoration day kare the three sa Klimawach. Kalanganin ko mga news director. One banyang bato in pagkaya natin sa Mwehii Ujol sa kanilang mga autotravel mesensa niya. Tarwach uyapan work you and sabon matay program banwach. Mie kasaraw moto-moto banyang bato. Dan kasaraw moto-moto Mie pinin kalang kay kauna tada orang biliyang bacayang sabon macay kasarawin Tarwach. Kalanganin ko. Kalangan ebil kaksen sa dami kasang quality chon way musta kan bacayang Rahn Mwehii Mwahu kanin tarakan. Kalangan pwede Rahn Mwehii Mwahu actual chairman batong kawawa tari uya Rahn tayo sa puno kawawi the celebration kapagayang ireyo na Tarwach sa barang uya kap na pitata sambar walisak pwede Tarwach sambar walisak sa lugayang iray chorus sangat cuma na lel macik-cik enyang baca sabun macai pasarang yang Rahn. Kalanganin ko mo. Miye may coach mo men kiyang chon way melet sabon na chay mapulapulkan may pitata way o memor and Rahn Mwehii Mwahu. Kalanganin mustarakter poyen yang tacay nga cek pitata mapulupul sanjal mapulupul mauya sabun macai tiyan lakap. Dan kamatong kanan Tarwach melet cang-cang miye kamatong bibil kau na patar pwede kau na siya irailakan na pulupul o niyan suoche lang school kan kalangan. Nyamomon maidachin ka wait o irailakan chorus memen yang bacayang Rahn Mwehii Mwahu. Nyamomon naraikan ka kan bacayang. Abin sanzal na sabon macay kamatong kan chorus Pohnpei rakak yang bacayang o chepier. Karena masang kamatong kan chorus nan cier koto o ewe puin kan William dor sabon maray we pueki peltial cai badon mali te seyan masang kamatong chorus open data recitang we Kalangan kaksen yawasa kasarawi tako open Rahn Mwehii Mwahu Karwach kanuyawi Rahn kano kulak. Kalanganin kami program director. Pwede kaksen sa lobcher. Ay sa karatang wow, and yang pachem.
Pandachi. Rahn kamatangan main events Rahn Mwehii pan September 11 matang pan chip clock 1 na minsan lokin kasarawiya pan chip clock 12 main event in 100 meter or 200 meter pan clock isakan Kailangan ko mo Ebilgak Sensal Israel akan noya John Organizing Committee Israel sponsors kan o chorus me bene eleta da koche kakan poita karawach Rahn program director. The key organizers should know that Governor, Legislature, Department of Health and Social Services, V6AH, Public Safety. All Mabilyang Kachan, Yay Chairman, Overall Committee, Benson David, Protocol and Logistics, Chairman, PJ Achnol, Sports Coordinator, Ramsey Joa, Finance Chairman, Rinsili Kalin, Food Committee, Chairman Mapiapali, Marita Yunus. All my sponsor, may young sponsor ya Chair Kamatangan Rahn may mga Yech, Black Sand, NOC, National Olympic Committee, PUC, o FSMTC. Kailangan ko mo kailangan no ko muna siya kan kayong sa kalasam na siya program and I success Miye chiro no kanya ng instance along John Way me kalalabang kas chudel amay chino na iso. Kailangan kamu main program director. Iban tapyataw ya chumal sekretary ken sekla. O imen sayur ira isak real kasambalim iran sawas mo kona iran noglogul kanan patrowan nan tawot. Kami ti patrowan kamelle me om noglogul kan pukiran gamuya Pohnpei Rahn rankak kolokol rankak nantigam kolokol nanarai no tuan pum no ko yang rai puki salatakan Mwahu miala o to sewe kaitenen parat amen yang kamatong ayapang and nantiang to po sewe kaskas kuli ki rai mapulokul sangkan po kapengwat menemenwat salatakot rankak kuya po suwe nan wen Pohnpei September isakeu dengan kawan pakai drone wain Pohnpei yungsak engkak mangelame esoto wiata en government Rahn kaitan en kalian kamatong trarai Rahn up en Pohnpei ponarai tuan Rahn so much so shit medical lab kataman pen saletak memiren atai papa kalak nono kalak meyang kono tu moyapal Merai pitsang imak trail katan patrowon kasakasarawi imakarata committee men patrowon lukat kubur korosong Rahn puan kakuya sapal men Pohnpei Rahn and Mwehii ay men kapatayan kalangan kamu main program director Kailangan ko program director. Puingkak kanyo pa ati dami patrowon ng kamanitis. Para mo siya will be a especially you committee cabinet legislature Koseneti, marapit meniyang kawawi, irainakan, isombar, tulang isombar, walisat, patruta. Miya kisakispan patruta rano. Ang sugiset, opsin social services, patron yung totokin, opsin wakan. Posengak, holpene, rapakipene, irainakan, patpatro takatkat, tulang isombar, walisat, patruta. Laman. Kailangan ko mo Mr. Etnon o Rachoror, Miye Rachoror Chairman. Kailangan main news director program director iman patrowon William Kututi o kayu ya tumal sakratan kapengong V6AH kapengong kamu kuikian o kasamtingan kita mau macam itu kan Ibilman William Committee patran kamu yo sekara kupuran gue wasakan mesotitar ni ada tumal kasalata aku purmawan kakatan kuburela o puran kaburayang Committee and Liberation Day riya ketri saklemau patran government luka tronway omrang rano and kakuya sapalmen Pohnpei
Rahn and Kawawi Mwehii the Pohnpei settlement and kit tupi paisak lima. When kak patrang iran kasan sedatakem setelana tungal patunan men kabese ami residu mak inanen kesampan we yang kak keten mangun. Kayu irame petata iran medikai lapakan officing social services men paki men sawas makakata ID the birth certificate and kak kaun patakuan kiyang saleta ko pungun tatak officing social affairs pergi apa mi kisakis o katumpen yas warai merai sapanan tuan lagi kariau Rahn September isakeu al wita to fix pansang ni parking lot patoda to del ni chim apa pisang wi pokono tong stosa apan wiya wasayu merai business kan lukom wen kap sawaski men katinain om kap kono Rahn o ite stosa meban kap Mwehii irai tunda tongkan kousana kan men mi wasakset o ngerai lapalapakan meban yang toweta en kap bil paternat sebil men kabese yang option wekan ni kawait and option kapna ewe yang kap kalangan o sewase escorti te kalwati to iran kalapako o ansho meban len nan mall tenan kabakon kasarawat ay railan pil sinsile wasar kati wan kolem wow o saramawan tatawakan kasarawat Irobkat men patrowan kemsanki o ele pan mie iran sakarata toror meban kailang September isageu kan kakatu pran yaw wan sakasakare ko way ira pisetu konengan me way konengan mami kitkan me patropan kukuran way Rahnwet social services nampe 320 5142 Sport Coordinator Office 320-6278 or Public Affairs Officer Office ni Office Kabina 320-2570 ay nang dapat makakuya men sawas utronwe yang kalelaka te kawasak irayo mo konen ka kalangan ng kami Kailangan ola ko o kailangan kupur karos ay match magayang sa kalar sa kunmachay program and Rahnwet ng Pohnpei program and kabesa irakap o irakasampalakan mawiwiyawi telan wiyawan ng Mwehii Pohnpei o sa batyo wan tuklukayache kurakan ng kachin sakali radio visit sa age o nan kaunagtan program kasampal chikan kailangan kasadelye Rahnwet na Pohnpei Di patron Mwehii Pohnpei Rahnwet Yes, ire oralapakan mesatan sum en kabese yung Rahnwet na Pohnpei